ibihe byiza abanyarwandakazi, amahoro y'Imana abane namwe. Banyarwandakazi, sosiyete ikomeje kwangirika kugera aho bikwiye ko hari hazajyaho nka minisiteri y'umuco gusa igamije gusana umuco ukomeje kubico kuri bamwe. Sinzi aho sosiyete iri kugana, gusa hari birakwiye ko hajyaho wa muco wo kurera abana hakoreshejwe igishari, kuko hari ibyo ubona ukabona hari byavuye mu butesi butuma abantu birara bakagera aho bakora amahano. Ubundi tujya tubona inkuru z'abisha abantu bakabahohotera bagashyira amacupa mu myanya yabo y'ibanga. Twabona izo nkuru tugakuka imitima. Gusa haje kugaragara umukobwa ariko ubwo ni n'umugore washyize icupa rya byeri mu myanya y'ibanga akimara kunywa iyo byeri. Uyu nta wundi rero ni Kwizera Emeline, yamamaye nka Baby Emeline, abandi bamuzi nk'Ishanga. Muramuzi niwe The Ben yakoreye ku Ishanga, byamamaye mu mpeshyi ya 2024. Abantu bakavuga bati The Ben kuki wakoze ku Ishanga ry'abandi, kuki wakoze ku mukobwa w'abandi. Ariko nyuma byaje kugaragara ko uyu mugore atoroshye, ahubwo The Ben koko ni mugisha Imana yaramurinze. Nyuma rero yuko uyu mukobwa ngo ni Kwizera agaragaye yifotoreje kuri The Ben, byabaye birebire cyane. Gusa we yavuze yuko nta kibazo kuba baramukoreye ku Ishanga. Navuga yuko ari umufana wa The Ben ukomeye, yewe naho The Ben agiye hose agenda amukurikiye yuko ari umufana, akavuga yuko ari umuntu we wa hafi cyane. Uyu mukobwa yahise amenyekana, abantu baranamukunda rwose. Gusa nyuma agenda agaragaza yuko ashobora kuba afite imico idashobotse, uko iminsi igenda isimburana akarushaho kwerekana yuko agomba kuba yarakuyeho agahu. Uyu mugore nyuma yaje kugaragara yasinze, yabandagaye mu muhanda, guhaguruka byamunaniye asaba yuko bamuhagurutsa. Icyo gihe yari yaborewe yasinze. Icyo gihe abantu barengejeho baravuga bati wenda ntacyo bitwaye. Rwanda ngo bamukubiseho igipimo kimwe gipima umuntu wanywenye bavuga batwara basinze. Igipimo cyari gibasi. Ubwo basanze yarwamije rugeza. Gusa noneho yaje kugaragara akora amahano atarigeze abaho, aho yagaragaye ashaka gukora inshingano z'abagabo ku bagore, agahohotera amacupa ya Bralirwa akayakoresha inshingano z'abagabo. Muri minsi gano mangona gwakundana n'umuntu mudakora sex. Niko nsigaye mbyumva. Ni nako akenshi biri. Akinama nagira ba. Uyu mugore kuko yaranabyaye, abantu bibajije iyo yakuye iyo mico mibi yagaragaweho, bakibaza niba yaba yarabikuye Dubai yigeze kubayo. Bakavuga bati iyo mico si y'u Rwanda, wasanga hari yarayikuye Dubai aho yabaye. Mu mashuro bifashe baza gutana hanze, uyu mugore agaragara akora ibintu biteye isoni, aho nubwo yigeze kumvikana avuga yuko ngo adahuza n'abakobwa ngo kubera yuko ngo bagiranira amashyari, akavuga ko ahuza n'abahungu gusa ngo ntajya ahuza n'abakobwa. Yaje kugaragara ahubwo ashaka kubafata ku ngufu, ahubwo wenda ibyo niba ataranabikoze, aho bamwe bagiye bavuga ngo ni hybrid, cyangwa se ubwo ni nka za modoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli n'amashanyarazi, zikaba zakoresha amashanyarazi zigakora, cyangwa se zigakoresha ibikomoka kuri peteroli nabwo zigakora. Bakavuga bati uyu nawe ngo ni hybrid. Uyu mukobwa rero hari amashusho yakwirakwiye ahantu hatandukanye, abayabonye bavuga ko yari ari mu cyumba ari kumwe n'undi mukobwa bakora ibyamfura mbi, banifata amashusho, nyuma barashwana bayashyira hanze. Uyu Emeline ngo uba ugaragara nk'uwasinze, abashaka gusambanya umukobwa bari kumwe, ariko uwo mukobwa akamubera ibamba, mbega akamubuza, ariko undi akamuhoza ku nkeke, bikarangira atsinzwe, akamunaniza cyane nyine bikarangira ngo kabaye. Aho bigeraho Emeline ngo akisambanya akoresheje icupa rya Heineken. Iryo cupa aba yarimazemo inzoga, ubundi ngo akaryisambanya. Hanyuma rero bifata amashusho, nyuma baza gushwana bishyira hanze, nuko abantu baba barayabonye barabatarama. Hagati aho ukeneye gufurisha inkweto, imyenda, intebe, amakaro, amatapi, mbega ibimeswa byose, Ikesha Laundry Dry Cleaner biyemeje kugukorera isuku, ukabona umwanya uhagije wo gukora ibindi. Bakorera muri Kigali hose, banagusanga iyo bagafata ibyo wifuza kumesa, barangiza kubimesa bakabikuzanira. Bakorera nyirizina Kimironko hafi ya station ya SP. Ukabahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp kuri nimero ubona kuri screen yawe. Ku mbuga nkoranyambaga hose bariyo ni Ikesha Laundry Dry Cleaner. Ibi rero byibutsa abantu ko sosiyete ikomeje kwangirika. Ibaza umukobwa nk'uyu ngo ni umu influencer, akifata amashusho nk'aya ari kumwe na bagenzi be, akagera aho ashyira mu myanya myibarukire y'amacupa ya Bralirwa. Abayabonye bavuze ko ayo macupa ngo yanahenengeye, mbega nakumiro.
gusa Imana ishimwe ko Mugisha The Ben uyu mugore atamugushije mu mutego kubera yuko byaje kugaragara yuko ari undi wundi. Gusa ibintu nk'ibi byibutsa abantu ko baba badakwiye kwifata amashusho y'urukozasoni, kuko abantu amashusho yabajya hanze akenshi nibo barayifatiye, ubundi nyine akajya hanze hanyuma bakaba bagira n'agahinda gasaze. Hari n'abiyahura kubera yuko nyine biba ari ibintu bigayitse, udafite umutima ukomeye birangira yiyatsa ubuzima. Abantu rero babonye aya mashusho batanze ibitekerezo bitandukanye, bakavuga ko hari abakobwa batewe n'imyuka y'ubusambanyi, ariko hari n'abasore nabo ngo bimeze uko, aho ubusambanyi bweze, aya nayo mpamvu sida ikomeje kuzamuka. Ikindi n'ubusinzi no mu bakobwa bwarazamutse, ibaze nyine kugeraho umuntu asinda akisambanyisha amacupa amaze gusindamo, yarangiza akifata amashusho, dore yuko abanavuga ati rwose ayo mashusho muyafate. Ukaba wibaza abazakomoka kuri uyu mugore, ukibaza abazabera abuzukuru, kandi akaba ari n'umu-influencer, ukibaza abantu y'influencinga bikakuyobera. Ibintu nk'ibi rero bitera ingaruka zitandukanye, hari ukwiheba no kwiyahura. Muri Amerika hari n'uwiyahuye kubera amashusho yagiye hanze. Ibi byabaye vuba ahangaha, yanasize umwana n'umugore. Bivuga yuko rero abantu baba badakwiriye kwifata aya mashusho. Yewe murabizi nuko umugabo wa Katia nawe muri iyi minsi yavuzwe cyane, nabo ntabwo biboroheye kuko nyine umugabo yishyize hanze. Uyu rero Kwizera Emeline nawe amaherezo ye n'ibi bintu aba ari gukora by'amacupa, murumva yuko ni ikimwaro kigomba kuba kimuri ku maso. Abasore rero ibi bintu byibutsa yuko hari abasore bagomba kujya mu masengesho bakavuga rozari. Ibaze nyine ushatse umuntu nk'uyu wahinduye icupa umugabo we, ubwo icupa niba riba rizamubyaza ntabwo mbizi. Urumva nta kumiro wajya urutishwa icupa. Ibi by'amacupa ubundi ntaho bitaniye nko kwishimisha ibuye, mbega kuri ahantu hakurya ukishima wakumva bitagenda, ukaba wafata ibuye ukikwatagura. Ibi nabyo nyine ni nkabyo, dore ko ngo abayabonye ngo babonye yuko ngo yahagaga icupa nk'uhaga ipine rya fuso. Ibi nyine murumva nta kumiro. Ibaze rero umuntu wageze aho yisambanyisha amacupa, murumva niba hari umugabo wamushobora, kereka hari niba ari baritazari. Ariko nyine murumva ibibazo generasiyo turimo zifite, bikaba bisaba abakuru kwegera abatoya kubera yuko ibintu bikomeje gufata indi ntera. Uyu Emeline rero wakoze amahano, ubundi asanzwe akina filime, akaba ariko anahostinga mu tubari. Ubwo ni kuri abajya mu tubari hanyuma abantu bakaza bakanywa amayoga bakabataramira, ubundi akabari kakinjiza nabo bagahembwa. Akaba anakora n'ibiganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Akaba yaramamaye cyane ubwo The Ben yakoraga ku ishanga rye, akavuga yuko akunda The Ben, akaba n'umufana we kuva no mu bwana. Icyo gihe abantu bagiye banavuga yuko uyu mukobwa ari umukobwa udasanzwe, bakavuga bati The Ben kuki utaterese Emeline, bakanamugereranya n'umugore wa The Ben. Gusa nyine The Ben abazi kwitegereza, abazi kureba uzavamo umugore, ntabwo apfa guhitamo. Nyuma rero yuko ibi bigiye hanze, abantu bahise bavuga bati The Ben ahubwo witonde utazagwa mu mutego, ukagwishwa mu mutego n'uyu mugore wakoze ibintu by'amahano. Nibyo rero ibyo tubona inyuma bitandukanye niba biri imbere.